Rejima Komara Islami diswaze serketibe, lizede kirina alozien oli etnikide, yen li urmiye. Komara Islami berbihil veshine vedice, u ihtimala tekchuna vejizede dibe. Ev rejim jibojiana huerizgar bike, deseri le her rebaze bide. Rejim je heleke ve biketina nava tevgeren opozisione, van li di hev tehrik dike, u şer dike. Ji aliye ke dinve, bizanebun li bajar u navçein hestiaren veke urmiye dibe, alikar ji boru birubuna etniki u oli, u di heman demede, di nava tundrowen her du aliande di de zanin, ku evlehiawan biberdevamiye revşa heyi ve giredaiye. Li urmiye bikom kirina hemu çavkaniyen hikumete u medyaye, u tehrik kirina hesten oli u etniki, jiboku tirkan li diji kurdan da kevin kadan. Jibajaren nekte, selmasu tebrize jibi hezaran kestinin, van peşandanan. Ew buyar nişan didin ku tundrovi u rubirubuna etniki sude dide rejime. Dive dijberen rejime li dor alternativek demokratik u berfireh kombibinda, ku hem hevia guhertinin ereni di civakede derhin, u hem ji listiken şeternaken rejime be bandor bikin.